Play P WP way, Supaya P second amen faithful and true channel but sisin second apologetic pateng. Injubab ya artli kijingkeli. Teka jingkeli kebanikong dan kijing ong kebanikong. Syapang ka ding dujok bom julip. Teki don ki Kristan ki baong hakan karukom. Ya ka ding dujok bom julip. Om Shem lahikai haka Bible. Kani kalong tang kakana bala tau. Pan penting eki breu bakin kela Kristan. Kumno ublay uba iit. Ya ubau Jisu layalap. Un pensitam yaki breu ha kajing sitam bom jukut. Kajing jubab kajing pensai yakani kalong ba ka Bible. Kadon bun ki dikot. Kiba hikai syai. Baka don kading dujok bom jukut. Haka jing sisya ujisu ukuren syapang ke dujok bun sin. Ban ya ka peneng. Kebenta kepakong santam jong ka dujok kalong. Kajing ya klat na ublay. Uba ong kumne. Te pikwa ban im jengai nanga. To nyuma. Ke lek. Ka Bible ka hikai. Balada ki briu ki elek persya ya ublay bat kimwan ban kelak ka bamut. Ublay ui no ya ki ba kin long ki ba do non. Kani kam long ka bam yahab bat ke jing i ke jong ublay yangi. Henrei kalong ka benta ka badon kam jong kata ke jing i. Ublay ukwa bangin i ya u da kamon laid loy. Bat uburam ya kata ke jing laid loy. Hadu ba ukloi ban syak ya ki briu. Ban kentai no ya u. Ban im klat na u junom. Lata kata kadai ke jing jit jongki. Ki Kristan ki kwa ban penbenai ke gospel. Kenang bagi briu kinla ban kiar. Na kata ke jingkut ke bajenjar. Bat bakin im junom haka jing don ke ba pala bat ke ba suternat. Jong blay lene bat u blay. Ka Bible ka don bun ki dekat ki ba keren syai syapang ke dujok. Kawai kaba klan pa kalong na gospel kat ku Matthews kalong kaba arpusan kat sapundriu ya kine en pa no sya ka jing sitom bom jukut ki bahok pat kin le sya ka jing im bom jukut karena Matthews arpusan kat sapundriu hakan kat lapunan kam ya kaju ka ketien Greek aionios nakapanta kaketien jing im, bat nakapanta kaketien jing pensitom. Laporan kamru ya kane kaketien ban batai. Ya ka jing pensitom bom jukut. Hakin dikit kot. Na Matthews kat pra, dukot pra. Syak bread haka ding bom julip. Nangta haka Matthews arpusan dukot sapu ingi siam ikine. Nangta ong hakito kipa haka diang jung u. Pi kipara tim keno nanga saka ding bom julip kabala kre na kabanta uksuj bat kinong buat jong u yang dikeren sepang ka ding bom julip nata hakospel ku Markus long kepala lai dekat arpu kendai hendrei uno bakren ben persya ia umen sim bakuj un om yo jing map lanoru un kit pop junom bhor Kasiti baar sakit Thessalonika long kabanikong dekat kendai ke onggune. Kine kibriu kin sayo ke bainong jong ke jingjot bom jukut. Kin syak kan tait na kamar utrai bat ke borba jong ke buram jong. Hakoi pat ke dekat Bible ke kitab jong ujud. Kane ujudas. Kane kamduan lenong kedon tangki dekat. Na ke dekat ke banyiau ke onggune. Ha kaju ke rukom. Ya ka Sodom bat Gomora pada kisnong ki markhab ki bala le nuti bat lakerni ha kajing ku abrai ka do lapen sitom da ka ding bom jukut bansa kum kajing maham ya baro kawai pat ka ketien Greek kabaya dei pat kane kata kadai aion laporan kam ha kitab jing pun pau ban batai ya kajing im
bom jukut habeneng. Kita batai, kita khot batai sepang kata jing im bom jukut habeneng, kidai kitab jing pun pau. Mo kidai berkhot na kitab jing pun pau. Kalau nong benekong khot khat pra, kalau nong sao khot kendai bat sipau, bat lenong san khot khat lai khat sao. Kalau nong nyau khot khat ar, kalau nong sipau khot ndriu, kalau nong khat wei khot khat san, kalau nong khat san khot nyau, bat kalau nong ar pu ar khot san. Jing im bom jukut habeneng, ngen sim tang ko wei. Na kene ke dekat ke ba ar pu ar, dekat ke ba san ngini pule ya kene. En don meet shu. Kien don kam jing sai na kisarak lene na kasni, mol try ulai uai jing sai yaki. Kien sen shar junom. Buat kidon junom. Nata kedon ru kajing pensitom bom jukut. Yakini ru ngilaban siam hakane ka kitab hiru, ngilaban siam hang neru. Dan puli naka lenong ke pa arpau, dekat ke pa sipau, siapang kata kajing pensitom ke bom jukut. Ke ongkum ni. Yau kusuj belayalam bakla yaki labret hapok kapung kendok barhem ha kapa lala bret ya umrat klau bat ya nong tu lupa balam ler. Hangta en sapen saja yaki bat singi bat mit junom la junom. Junom la junom. Kading bom jilip badon junom la junom kadon. Ka Bible ka kedau. Kedau. Tidon kiba persyang ban ong. Ba kani ka bagi sudah pule. Kitab jingpan Paul long ke parpau. Dekat ke pasipau. Kekerentang syapang soitan. Henry kin haban patai. Lataki ong kumta kemud kin haban patai saka dekat. Sekepat ke dekat nak kejuk ke negara long kain. Ke dekat ke bakatsan. Ya uno briu ubam tuan kerteng. Balat hak hak kitab jong kiba im. Labret hapok kapung ding. Di bom tuan kerteng hak kitab jong kiba im. Di dalam kumta te kemud day om day tang yo soitan. Di batai ya kaniken kumno. Lada day tang o soitan. Te kata ka kitab jong kiba im ka kedau syai ya kibriu. Di la kata ka day syai kibriu in pe saka lanong ka paput. Ka lanong ka arpuai. Ka dekat ke ba arpunyo. Dekat ba arpunyo ka ong kumne. Henry ka kenja bom kuj kan om yo rung ha ka lemne ubale ki kam klemrain lane ubakren lamler kin yo rung ha ka tang kito ki badon kerteng ha ka kitab jing im jong kun lang berat. Lese ki Protestan per ki wei per ki Kristan ki dang laban objek lane ban kelis isu. Henry kumno ngin batai saya kene Matius sipau arpupra kumno ngin batai sepang kene haba hang ni lathok wating ya ki penyap ya kamet Henry ki bomla ban penyap ya kamersim penbantu kam septing ya ublei ubala ban penjot ya kamet bat mensim hadujok kane kam i kum kajing jenjar bom jukut Rekum kejing penjak lut si sendon. Total destruction. Annihilation. Kumno ngin dang im hadujok lada la penjot ya kamet bat kamen sim jongi. Kumno kikili. Tinggi jubab ya ki kumne. Kaktien Greek nakapanta ka penyap ne ka penjot. Hang ne kade apolomi. Kapamut penjulor lene jing dunong om kajing jak sendon ne kajing kut no kajing long jing man ne kajing don kiwe pat kid khot kiba penon kam yakane kaktien kedai Matius sipau ndriu Lukas khatsan ndriu kendai pat afusau pat hayu anis khat pra du khot kendai kini kipin isai yakane ka jingmut
Tapi pule tu sa pule ya ke tu dekat. Kaju kanung rim katri kamru ha Matius sipau lai pu kundai. Yohanes lai dekat kandriu. But siti baaru Petrus ulong lai dekat kandriu haduk kundai. Hakaway na kini laong baka pertei kalajano. Ha kajing silai jong unowa. Sisa ka pertei kamsya melajak si sendon Henry kalajulor. Kumjuru ha kasiti seki Filipi kalong banikong dekat Arpufra. Bat lenong lai dekat kat kendai. Bat Hebrew sipau dekat lai pukendai. Kiktin jingjot. Bat penjot. Kiwan na kaktin Greek Apolia. Kata kemud jing julor ne jing dunong. Kenika pausai ha Matius arpun riu pra bat Markus kat saw. Ha kabala penon kam yaka ban batai yaka jing lekno jongka umpniang. Jongka umpniang. Di ketu kentei ke barat te umpniang persele umpniang ya kejat bersenyuk jong Jisu. Ha ka jing pen Paul lenong ke bakhan yau dekat pra wakran sepang umrat klau. Kam ong ba ulaja sendon Henry la thok kum no hang to. Ula don mensua bat menta don su. Henry undang don biang hadin habut. Kiwai pat kidikot kiba penon kam da ke ba kentaj ya kedujok. Da kinong kentaj kedujok ki penon kam saya kini pat kiwai pat kidikot. Kristi syakinong rom long banikong dekat lai puar. Long driu dekat arpuar. But iway Yohanes, Stephen Nikong Yohanes, long kepesan dekat kandriu kat niau. Tengin ya pet kawai nak kini. Kaneka siti syakinong rom. Siti syakinong rom kalong kepanikong. Ya pet ya kini. Dekat ke balai puar. Tengin ya pule sepang kaneka point. Dekat lai puar ke ong. Wat la kitip ya ka ain ublei ba kilale yakum kito ki kidei ban yap. Wat la kitip ya ka ain ublei ba kilale yakum kito ki kidei ban yap. Penban om tang ba ki marmlin ya lade Henry ki kubur bagi penseluruh ya ki wei ban le. Henry kini ki kedau ya kejing yap kamet lane kejing yap mensim. Om don na kini ki bamut ya kejing jak kebai sisendon. Kebanikong kejing yap kamet kalong kejing ya klat hapedeng kamet bat kamensim. Kebaar kejing yap kamensim kalong kejing ya klat hapedeng kamensim bat ublei. Mensim bat ublei. Dengan orang biasa sin, kajing yap kamet kolong, kajing ya klat, hapedeng kamet bet kamensim. Kajing yap jong kamensim, kalong kajing ya klat hapedeng kamensim bat ublei. Haka siti baaru Petrus long ke baar, kot kat ar, kaktin penjat kadei ke Greek, kataf triro. Haka wipat ke jaka balapunan kam yaka, lapan kela kum ut kemudian lani corrupt ha ka pareng ladakane ke dekat ka hikai ya ka jingja sendon kan long ke ba pela pan ong ki briu ki bam don ke jingmut jing perkat ka deiru ban benrap ba ngimla ban tip dikena ha ka bible la ka ding du chok ka dei ka ding sisya lane tang ka parsi Hebrew bapatai ya kajing jenjar bat kajing sitom. Bun na kijing mut pajba syapang lene jing skotu pajba syapang kedujok. Kum kidur pajba jong kiksut ki badon tedong bakren badon reng badon gitu ki belong kum ki pro kim don nong rim ha ka bible kum kita ki jaidur. Hakano kano karu komru kadujok kalong kajaka ka syirkai. Bat ngi baro ngi dei ban lek kat bala ban like naka. Wat la utrai jungi bun sin ukren syapang gudujok kum kajing bisar. Bala penmi da ka ying bisar.
Henry ha ki wei pat ki jaka uong ba ka jing bishar ka long hi ka jing sisha ba ki briu ki jit ya ka jing dum ban ya ka jing shai bat om ya u Henry ka ketin jong u ka ba bishar ya ki namar kata ngilai lui ben perkat ya ka jing dunong jong briu u basniu om kum ka jing pensistom keba labu halor jong u Henry kum ke jing sisa jong ke jing long jong u kadak ke papen i ya ki mensim ki baladu no kalong ke jing kentat jong ki ya ki baro ki bam day tang maki hi kene ke bala tho da u Carl S. Lewis to kemen ke para kum tu ngila poi sya ke bukut jong kene ka we ka tup jong kene ke series jong kene ke apologetic pateng ka baya day bat ke jing kren halor ka dujok bat ke jing objek persya ke jing hikai syapang ka dujok tin mar kata komen ke para pila banya sam lam yakini sya ki we pat ki parlok ki para kristan sam kenapa ki we kin dubyo sngeu yakini ki jing pen sngeu leng ba jong kene ka tendong YouTube di komen ke para like and subscribe share ki we pila ban support lane pila ban kersan ru ya kene ka channel da ke ba pila ban like check our website ke ba kerteng amenfaithfulandtrue.com /support us ini pila ban laban tiet ya ki tiar kitar ki ba ngi ai long ba jong kene ka YouTube ba pila ban tiet long ba jong ki link hoit ngan sayo commission padaka kumta pin yarap yanga ban penmi yakini ki video ki bayarap ki balong ki jing hikai niam ya bun ki ba don kam ban yo sngeu te komen ka para ku ble sibun ka por jong pi u ble kur ku ye pi iwei pe iwei piru long ki apostol ki barit na ka baya samlam yakini ki video sya ki wei pat